ruhusu roho yake atoke. Kitabu cha Yohana 10:16 sema kwamba yupo katika kanisa, lakini kwa sababu vizazi vinaenda vikibadilika, watu wanaweza wakasahau ambacho. Ndio maana Mungu huu katika staili yake 2 na 3 tumeisoma wiki ya siku 10, wiki mzima na siku hizo zilizoko mbele. The messenger has been sent in our midst. Katikati yetu tuko na malaika ambaye ametumwa wa Mungu. Ndio maana tumeomba, tumekuwa tukiliangalia. Somo la kwanza unakumbuka nilisema kwamba Yesu ni Masihi ambaye amefufuka, sio aliyekufa. Tuliona somo lile linasema kwamba watu walikuwa wanahangaika, wanasema wewe ni mgeni katika Yerusalemu,